Amakhosi namakhulu Thongolo babamkhulu Thongolo gogo ngiyanibingelela abantwana behlozi ngiyanibingelela abantwana bethongo ingane zakwethu nithi namhlanje ake ngibingelele iNingizimu Afrika yonke iSouth Africa yonke bese ngithi ake sihlale kuleli phuzu elokuphila okungasetshenziselwa ukuthi umuthi awukwazi ukusebenza kuwena. Okay, right. Namuthi akusebenzeli bese ngithi ngibingelele iNingizimu Afrika ngibingelele nje kakhulukazi lapha eSwatini kwagogo sizawubingelela phansi enyakatho sizawubingelela phansi le-Eastern Cape Cape Town kakhulu siyeva abantu base-Cape Town bafisa ngosami ukuthi sifike kodwa-ke ngizoya ngomthamo kakhulu ngoba ngiyanibona niyakhuthalela. Eastern Cape vele ngigcwele ngayo kakhulu eGoli nakhona ngani zakwethu siyakusondela. Please do make sure that you subscribe, you like, you share the video. La ngani zakwethu kule ndaba yokuthi umuthi kawukusebenzeli ake siyenze kanje le ukuthi umuthi awukusebenzeli ngoba mina kuyinto engiyiphikisayo akekho umuntu umuthi ongamsebenzeli ngoba nifike nithi umuthi awunisebenzeli kodwa nibhizi nigadla izichitho nigadla izo zonke izinto uma uzothatha iprocess ubanjiswe ngokwesithunywa abanye benu bayabaleka amavila abantu into abayivila abayikhuthalelayo ukudla kube utshwala kube ungabi umuntu omunye abesilisa omunye abesifazane so impilo esuke izilethe progress kodwa uyafisa engazuthi impilo yakhe ingaqhubekela phambili uyayifisa le mali uyakufisa umhlandla nokuya phambili kodwa futhi manje ubanjwe lezi zinto uma uze la ekhaya yazi nje ukuthi lento yokuthi umuntu umuthi awumsebenzeli wena kuphela uzawugadlwa izinto ubelethiswe izipoko ubelethiswe yonke lento kufanele wazi ukuthi umuntu mangabe umuthi ungamsebenzeli kukabili futhi kukathathu sibambe siqale la uma wokuqala umuthi ungakusebenzeli kusho ukuthi wena kunobuthakathi obukhona phezulu kwegazi nomzimba wakho uma ubelethiswe isilwane sagada impilo yakho vele siyohlala sivale umuthi ofuze ngabe uyakusiza kodwa leso kuzokugadla siyilekelela sithela amandla kakhulu ngoba vele sigadisiwe ukuthi sizokubhidliza impilo yakho mangabe ubelethiswe lesipokwe vele lempilo yakho iyawuhlala ubelethiswe isipokwe lomunye yonke lempilo yakho izawushabalala futhi ubelethiswa uzobelethiswa nomdliwa noma idlozi nomsamo wakini uphenduliwe lingaphili kahle ilezo zinto zoyi2 noma zo3 4 ngoba sokuningane ngubalile bese ke sizobheka laba bathi umuthi ngoba uma ngabe ungumuntu ozaziyo ukuthi unesithunya njenganami nomkhulu Makhosi kuyenzeka umuthi kuthiwa yima kancane hayi ngoba umuthi ungasebenzi uyasebenza kahle kakhulu yabo ngizokufanekisela khona abantu abanjalo abathi nasembethwe izithunya umuthi asuthinti no umuthi uyawuthinta wena kuphela ocwasayo ngenxa ye-thinking nangokucabanga kwakho so uma ufika la ekhaya uzawulalela lokho uzawuphuma ezinhlolweni sikutshela ukuthi wena leli khambi lizokwelapha ngifuna ukuthi singalokhu sincengana nabantu bebalekelana nendaba zokukhokha lokhu kuba ungoqo kwakho yasohlala futhi use kanjalo and ngikulomoya ingakho ngike ngathi ngiphuma ngizenzela izinto ezizongenisa imali ngiyasimamisa ngisebenzisa leli khuba lona lesiphiwe ngisuke nganikezwa sona ngisuke ngibalekela khona ukuthi sole kuzoncengana nabantu abangazazi ukuthi bayapha afike enyangeni acanga ukuthi sole kudobusa ikunqema
once waqala wakhalaza wababaza okungcono ukukhalela ukuthi mkhulu ucela ungizame ngento ezawuvula noma kuhlangane kuvuleke intweni ezithize ukuze ngikwazi ukuthi kuqaqeke lapha napha ufike la ekhaya sikugquma useduze uma ukuthi uyahamba ukhiphe lokho sukukhanyise ubukakala ukuthi umuntu othembeke kangakanani. So zonke lezo zinto uma umuntu nje ozaziyo ukamoya yebo vele kuba nezikhathi zokuthi umuntu ukuphile kodwa leyo nto ayenzeki njalo guarantee you leyo nto niyeke ukuphila ngempilo yomcabango nayo indlela yokufisa ngoba niyayicabangela ithuna niyacabangela anazi ukuthi khona ithunya zemvelo konke lezi zinto zadala uNkulunkulu kwangeke kwazi ukuthi kube khona ozobalekela ngoba lento edala futhi ukuthi isithunywa singabi ukuthi siyawuthanda umuntu kudala ukuthi vele bafika ngalezi ayikhathi kuvele kunezikhathi zobandlululo base bezifihlele ekuthenini kungabonakali abantu abaphatha amakhambi base bencengisa ukuthi abantu mabaphilise bafasta babambe lento bagrow spiritually ukuze babe njani babe namandla ukuthi babe healing yabo yasuka la bethi kwezimo sezandla nasemandleni abo baze bafike kuleya level wena njengamanje la ukhona awukhona kwabikho kuleyo level kodwa usabambe leyo muntu ukuthi mefike kumbaza izinto zakhe ngakho ehlale iqhinqe so awubambe kakhulu ithathe nje serious lempilo yakho mawusondela ufike esigodleni niyeke lokufuna lokuncenga kakhulu ngempilo yenu umuntu ibambe nje usondele uma kuukuthi inkosi yami uze ukuthi ngikhulume kabi sorry but nxese kodwa ngenzela ukuthi uphile iqiniso uzawulizwa liphile umuntu ongizwayo noyizwayo lenkulumo uzoyizwa ukuthi iyahlala iyafika phezulu isimo senhliziyo yakhe ngoba la mina kwesami isigodlo akamnaso isikhathi sokudlala yabo so ake sibambe lapha inamba kamkhulu asemakhosini 072 887 1995 072 887 1995 ongifica la kwamasho emzini osesilungwini ufike nje kakhulu location mode drive noba usuka kulive labafuna ukuthi bahlole bayohlola esigodlweni 300 namakadla mhlophe ifofolo kaMenshiso bese mawukuthi uzohlola online 500 ziyakhalela into nje eclean nengakhulumisi nengayindawo wena ufuna ukufaka lama test wafake uzwe obhukweni kuye phambili ayikho into umkhulu angayakwazi ayenzela uma ugayile nje umuntu ukhona uma ungenawo uyakhambisa komunye umuntu bazawukuyalela abaziyo nasibafika phakathi kwalesimo saleli khaya nomphathi wesimo sigodlo nibambe kakhulu uNkulunkulu abe nomusa leliphasika siphume sekuyolona thina sibuye sikhuleke sibambe lo mkhuleko nomthandazo sijule nisifundise elevator noma ukuba ake ngithi elevator ngoba sengizoze ngiqamba amanga singisini nisifundise ukulinda nithandaze nibambe lesi sigaba sokuthi niphilise ukhafula umlilo wena ube uvutha umlilo webandla engilozi evutha umlilo levishisa konke lokubi uyabona bese kuyaphambili ngibambe lento umuthi awuhlali ungasebenzi awuyeke ukunathola izigadi nanyathola izichitho ulokhu uthi umuntu awusebenzi kushaye newash uphinde kuyele lento fika kuyina sikuthatha sekucupha sikwenza yonke into uma khona lokuzovela inkosi ithele umusa nibe nokuphila kuleli suku lokuzala noma lokubethela kukaJesu kuye phambili enkosini egameni lomusa inkosi ayithele umusa amen.